Ja sam Luka i ovdje ću vam pokazati kako instalirati The Texture Pack in the Vanilla. Znači bez Block Launcher Pro. Znači bez Block Launcher Pro. Znači sad sve programi koji vam trebaju su Firelapse, Explore ili Zarchiver Pro ili običan i Zipsy. Možete Explore ili Zarchiver, ali ja ću za oba dvoje, što je dosta drugačije. Sad, ovako. Skinuti teksturu sa interneta i koristim Rageback Bayman stil. Znači dobit ćete nešto ovako. Unutra ćete imati asets. Čekirate. I na sljedećoj strani kliknite ovo samo. Možete da imate i pikaj. Za 0.11.1 je ovaj tekstura. Imat ćete nešto ovako. Ću ovo da kopiram. Čekajte samo. Ček. Da nađem MCP Textures. Ovo idete kopi. Kopi to mikropijapk MCP Textures. Ok. Odavde možemo to. Ne, ovo. I idemo Textures. Vidite ovo APK. Ups. Idete ovdje rename i nazovete ga na vašoj tekstu Rage Elixir RP. Ok. Nađite vašu teksturu. Tekstura mi je ovdje, ali ja sam ekstraktu i čekirate. I ovo ne morate. Nope, sorry. Držite ovako. Idete Open as zip. I sada idete samo copy. Asset copy to je Rage Elixir RP. Ok. Idete čekajte ovo, idete override. I repacking. Znači, sad bukvalno imate teksturu. I sad, druga stvar sa Zarchiverom je nađite APK, držite ga i idete to kao arhivu i dodaj folder, ne moraš ga, glavni folder. Nađite Rage, ovo, assets i samo idete dodaj. Tako vam je sa Zarchiverom, mnogo 10 puta lakše, ali je dobar i ovi drugi. Sad, ako sad pišu, a nisam instalirao, znači vidite, nema diskete, ali možda nemam. Sad uđete u Zip Signer. Kliknite na ovo, idete Choose in Out. Rage Elixir. Choose in Out. Nazovite ga samo APK. Ovo Signal dobiš. Ili Signal file. Ljudi. Čekajte, nešto da uradim, izvinite. MCP, Textures, držite, preimenuj. D. Može da se vratimo. I choose in out, rpt.
Znači RP znači resource spec, a RPD znači resource spec delete, da se zna da se to briše. I recimo kraj signed file, signing with key test key. Ne znam što to znači, da vam se dokaže da radi tekstura, instalirat ću i pokazati. Da ljudi snijate Mobizonom, jer je to za sada najbolji program. No root, zašto root uništava to kupite. I ok, sam mislim što sam sad uradio, da malo izaći. I da nađete Explore ili Zarchiver, ali Zarchiver je jednostavniji, tako da uđite u MCP Textures, da obrišemo RPD, izbrisim i otvorite ovaj APG. Ako nemate MCP, imate moj video da znate, ne poznate izvori, ok, instaliraj. Sve dok se instalira, vi možete naći bukvalno svakakve teksture, free textures, naravno. Da koristimo Rage Elixir, Rage Elixir je najbolja tekstura. Za Minecraft, naravno nema i Sparks is bad. Probiđe da sam otvori i texture is here. Ok, ono što. Ok, ljudi, slučajno sam prekinuo snimanje i da vidite da je takva tekstura. Ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Pozdrav!